Lexoj nga vargu 13, Μάρκου, nga Marku, από το 28 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου, nga vargu 28 deri në fund. Kjo kefaleu? 13 κεφαλαίου, 28 γραφείο, 13, kapitulli 13, vargu 28, vëllezër. Kapitulli 13, vargu 28. Tani mësoni nga shëmbëltyra e fikut, kur dega e tij njomoset dhe nxjerr gjethe, ju e dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur do të shihni se po ndodhin këto gjëra, ta dini se është afër. Te dyert, në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë derisa e gjithë kjo të ndodhë. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Por, sa për atë ditë dhe ato ora, askush nuk e di, as engjëjt në qiell, as biri, por vetëm Ati. Tregoni kujdes, rini zgjuar dhe lutuni, sepse nuk e dini kur do të jetë koha. Është sikur një njeri i cili, duke u nisur për rrugë, la shtëpinë e vet dhe duke u dhënë autoritet shërbëtorëve të tij, secilit në detyrën e tij dhe portierin e urdhëron të rini zgjuar. Rini zgjuar, pra sepse nuk e dini kur do të vijë Zoti i shtëpisë, në mbrëmje a në mesnatë, kur këndon gjeli a në mëngjes, që ai, duke u kthyer papritmas, të mos ju gjejë në gjumë. Tani, këtë që po ju them juve, ua kam thënë të gjithëve, rini zgjuar. Η Λόγος μας μιλάει για τις τελευταίες ημέρες. Zoti ton flet për ditët e fundit. Όλα θα συμβούν, για όλα όσα θα συμβούν μέχρι τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας. Për të gjitha ato që do të ndodhin derisa në ardhjen e dytë të Krishtit. Καταλήγει σε μια παραβολή. Edhe përfundon në një shëmbëltyrë. Από δε της οικής μάθετε την παραβολή. Nga shëmbëltyra e fikut të mësoni, thot. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει οπαλός και κλαστάν τα φύλλα, ξέρετε ότι πλησιάζει το σήμα. Kur dega e tij njomoset dhe nxjerr gjethe, ju e dini se vera është afër. Όταν γίνει απαλός, Kur bëhet dega e ο njomë, κλάδος της οικιάς και πλαστάνει τα φύλλα, dhe nxjerr gjethe, δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι πλησιάζει το θέρος. mos keni asnjë kundërshtim ose mendje të dytë që fundi është afër. Ούτε και εσείς όταν είδετε τα γινόμενα, Dhe ju kur shikoni të gjitha këto, ξέρετε ότι είναι πλησίον επί τας θύρας. e dini që është afër madje te dera. Ξέρετε ότι έρχεται ο Χριστός. Ne e dim vëllezër që po vjen Krishti, vëllezër. Αντιθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή σου γίνωση πάντα ταύτα. Në të vërtetë po ju them se kur ky brez nuk do të kalojë derisa të gjithë kjo të ndodhë. Ποια είναι η γενεά αυτή? Kush është ky brez? Αυτοί οι οποίοι θα δουν αυτό το οποίο είναι ο λόγος του Κυρίου. Të gjitha këto që do të ndodhin, që thot fjala e Perëndisë tonë. Ο ουρανός και η γη θέλει να τους παρέλθει. Qielli dhe toka do të kalojnë, Τα λόγια μου θα τους παρέλθει. por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα δύο τα σημεία των καιρών. E dim shumë mirë vëllezër, të dashur që Στις ημέρες μας. shenjat e kohëve të fundit ne Κάθε κόσμο ato po përjetojmë. Κάθε κόσμο πάρα πολύ άσχημα. Gjendja është shumë e vështirë në botë. Ο Γιάννης στην Αποκάλυψη λέει ότι ο μολυσμένος να απολύεται. Gjoni thotë në zbulesa që ai që është i ndyrë do të ndrysohet akoma më shumë. Άδικος θα γίνει πιο άδικος. Edhe i padrejti do të bëhet akoma dhe më i padrejt. Άλλη μεριά μου σου πήγε θα γίνει πιο δίκαιο. Nga ana tjetër i drejti do të bëhet akoma dhe më i drejtë. Πιο άγιος πιο άγιος. Edhe i shenjti akoma dhe më i shenjtë. Έχουμε τη μόλυνση του κόσμου. Edhe shikojmë këtë prishje të botës, të Πρωτοφανή πράγματα γίνεται στον κόσμο. gjëra që nuk kanë ndodhur ndonjëherë në botë. Η οικογενειακή βία είναι άνθρωποι, Shikojmë që bëhen për familje, νέα παιδιά σκοτώνουν μεταξύ τους. fëmijë të rinj vriten me një tjetrin, edhe mëkati po arrin kulmin. Όλα αυτά μαρτυρούν πλέον ότι ο Κύριος έρχεται. Të gjitha këto vëllezër na tregojnë edhe shikojmë që po vjen fundi. Εμείς καλούμε να τα βλέπουμε αυτά Edhe neve vëllezër na thret Zoti që të shikojmë të gjitha këto, t'i vëmë re, για να ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται. edhe të kuptojmë që Zoti po vjen. Ποια μέρα θα έρθει η αλλαγή? Kur do të vijë, Περί τέτοιες ημέρες εκείνης και της ώρας μου δείχνει γνώση που δεν άγγελε τον προγράμμα, ο Θεός τελειώσει ομοιόπατη. nuk e di as engjëjt as njeri përveç Atit, Την thotë. μέρα και την ώρα δεν την γνωρίζουμε. Ditën edhe orën nuk e njohin, Οι σημεία όμως τον καιρό μαρτυρούν ότι είμαστε πλησίον στην μέρα του Κύριου μας. por shenjat e këtyre kohëve na tregojnë sepse që Zoti është afër. Çfarë duhet të bëjmë ne si njerëzit e Perëndisë? Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Keni kujdes, pra keni kujdes, rini zgjuar dhe lutuni. Η
δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Sepse nuk e dini kur do të jetë koha. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Tregoni kujdes, rini zgjuar dhe lutuni. Αυτός λέει μας ο Κύριος. Këtë na thot neve Zoti. Προσέχουμε τους εαυτούς μας. Të kemi kujdes vetet tona, Δεν είμαστε άγρυπνοι. të jemi zgjuar Για να προσέχουμε. dhe të kemi kujdes. Μπορείτε μόνο να είστε στον ουρανό, γιατί δεν είναι αυτή. Qytetërimi ton edhe syt tan janë në qiell vëllezër, nuk është këtu ton. Nga ku edhe presim vetë Zotin ton, Jezus Krishtin. Στο σώμα αυτό της ταπείνωσης. Këtë trup mish të përuljes Zoti do ta shndëroj. Και θα το κάνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης αυτού. Do ta shndëroj në trup të ri sipas trupit të tij. Με την ενέργεια της οποίας είναι να κάνει τα πάντα. Me energjinë, me forcën që mundet të bëj çdo gjë. Επειδή μας είναι να τα χωρέσουμε την εικόνα του ουρανίου. Shpresa tonë është që të veshim atë imazhin e qiellor, trupi qiellor. Που θα φορέσει και την εικόνα του ουρανίου. Që do të veshim atë njeriu qiellor. Το σώμα του χανάει. Ky trup priset. Περνάνε τα χρόνια και χαράει το σώμα. Kalojnë vitet, prisemi, Ο εσωτερικός άνθρωπος πρέπει να ανανεώνται κάθε κάστηνα. kurse njeriu i brendshëm duhet të rindërtohet ditë për ditë. Περιμένουμε τον Κύριο με χαρά. Ne presim Zotin me gjithë me gëzim. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Duhet jemi të gatshëm vëllezër. Ο Κύριος έκανε κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Zoti ka bërë diçka shumë të madhe të veçantë në jetën tonë. Και επειδή το θέλει στους άνθρωπους από δημόν, ως αφή και την οικία αυτού, και από τους χρόνους αυτού την εξουσία και σύγχαζον του έργου αυτού, και θηρός του ασθενρόπους έταξε να βρει. Edhe është sikur një njeri i cili duke u nisur për rrugës, la shtëpinë e vet duke u dhënë autoritet shërbëtorëve të tij, secilit në detyrën e tij dhe portierin e urdhëron të rizgjuar. Έφυγε ο Κύριος, Iku Zoti και άφησε το σπίτι του στην οικία την οικία αυτού, και έδωκε στους χρόνους αυτού, edhe la shtëpinë në shërbëtorët e και tij. έδωκε σε αυτούς την εξουσία, Edhe i dha këtyre shërbëtorëve και σύγχαζον του έργου αυτού. çdo njerit nga një detyrë. Και στο θηρός προσέχει τα ξένα αδερνή. Edhe portierin e la që të rizgjuar. Ο Κύριος έφυγε και μας άφησε το σπίτι, πατέρα. Zoti iku vëllezër edhe na la shtëpinë. Δούλοι του Κυρίου είναι αυτά. Ne jemi shërbëtorë të Zotit. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είμαστε κάτι περισσότερο. Nuk duhet të mendojmë që jemi diçka më shumë. Δούλους έχει ανάγκη ο Κύριος. Zoti ka nevojë për shërbëtorët. Δεν έχει σημασία ποιοι ήμασταν ο καθένας εμάς στον κόσμο. Nuk ka rëndësi kush ishim çdo njeri nga ne në botë. Έχει σημασία ποιοι πρέπει να είμαστε τώρα στον Χριστό. Rëndësi ka se çfarë jemi, cilët jemi tani në Krishtin. Δούλους του έκανε και δώσε ο Κύριος εξουσία. Shërbëtorëve Zoti ju dha urdhër, pushtet, Στον καθένα δώσε το έργο αυτού. që çdo njerit i ndau detyrën. Μία είναι η εκκλησία του Χριστού. Një është kisha e Zotit. Δεν είναι άλλη εκκλησία εδώ και άλλη εκκλησία παραπέρα. Nuk ka një kish këtu, një kish atje, Είμαστε μία εκκλησία. jemi një kish. Ο λόγος του μας ενώνει όλους. Fjala e Zotit na bashkon të gjithëve. Όλοι προσέχουμε σε αυτό το οποίο είναι ο λόγος του Κύριου. Edhe të gjithë vëllezër kemi kujdesemi për atë çfarë thot fjala e Perëndis. Ο Θεορόπος έταξε να λυπτεί. Edhe siç i tha këtu portierit që të rizgjuar. Πρέπει να έχουμε ξένα πράγματα με στην εκκλησία. Nuk duhet që të hynë gjëra të tjera në kishë. Στο υπεύθυνοι εκκλησιών Prandaj drejtuesit e kishave, πρέπει να είναι που είναι δούλοι του Κυρίου. të cilët janë shërbëtorë të Zotit, Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. duhet të kemi shumë kujdes. Ευθυνόμενος ο Απόστολος Παύλος στους περιστικαίους εκκλησίας Εφέσου, Apostulli Pali drejtohet shërbëtorëve të kishës në Efes, είπε προσέχετε πρώτα σε αυτούς σας, dhe ju tha që së pari keni kujdes vetë tuaja, και μετά σε ορθοποιούμε το οποίο πρέπει να το αγίσετε σε επισκόπους, dhe pastaj në të gjithë bashkësinë, në të cilën fryma e shenjtë ju vuri peshkop, για να επιμένετε την εκκλησία του Θεού, që të ushqeni, të ruani kishën e Krishtit, την οποία πρέπει σε διακριβεί αυτού αίματος. të cilën e fitoi nëpërmjet gjakut të tij të vetëm. Η εκκλησία δεν είναι δική μας, είναι του Κυρίου. Kisha nuk është tona, është e Krishtit. Και καταπέξτε την εκκλησία με το ίδιο του το αίμα. Edhe ai e fitoi këtë kishë me vetë gjakun e tij të shenjtë. Προσέχετε, γιατί δεν θα είναι χωρισμό. Prandaj ju thotë keni kujdes vëllezër, Σε του λίγη βαρύζει η φυτόρη του Κυρίου. sepse kur unë të iki do të vinë ujqër graviçar. Από εσάς τους ίδιους, δηλαδή, Edhe nga vetë ju θα σηκωθούν άνθρωποι που θα μιλάνε διαστραμμένα, do dalin njerëz që do të flasin vjestramena, të çoroditur, gjëra të çoroditura, για να αποσπούν πίσω αυτούς τους μαθητάς. që të mundet të fitojnë edhe në sa është e mundur edhe nga nxënësit. Προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Sa të kujdesshëm duhet jemi vetë. Δεν θέλουμε να κάνουμε παδούς.
Ne nuk duhet të bëjmë vartës, Θέλουμε να μείνουμε δούλοι που θα υπηρετούν τον Κύριο την Εκκλησία του Ιησού. ne duam që të mbetemi shërbëtorë, të cilët do t'i shërbejmë kishës të Krishtit. Θέλουμε να ακούσουμε το Ευαγγέλιο αγαθέ και πιστιά από τον Κύριο. Duam që të dëgjojmë një ditë nga Zoti, eja punëtor, shërbëtor i mirë, edhe besnik. Χριστός θα μπορεί να θεωρήσει καταστήσεις στην χαρά του Κυρίου σου. Në pak qëndrove besnik, eja në gëzimin e Zotit. Ξέρουμε ότι είμαστε ειλικρινείς. Ne dim që në shumë gjëra mungojmë Και αγωνιζόμεθα για να φτάσουμε εκεί που θέλει ο Κύριος. edhe luftojmë që të arrijmë atje ku Zoti do. Πώς τους πάντων ήταν ένας άνθρωπος αφιερωμένος στον Κύριο Θεός, Apostulli i parë që një njeri i kushtuar, δεν είχε ότι έγινε ατέλειος, edhe thotë që jo se u bëra i përkryer, με καμένο πίσω λιμόνο θα έδωσε εκκρεμόμενος, ato gjërat e vjetra e le dhe në gjërat e reja ecë përpara, τρέχω προς το γραφείο της Ανακλήσεως εν Χριστώ Ιησού. shkoj që të marr kurorën e lavdërisë. Αυτοί οι δούλοι είναι θα. Jemi shërbëtor të dobë, të pa dobishëm. Όταν κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, Kur bëjmë vullnetin e Zotit, θα λέμε αυτοί οι δούλοι είναι θα, themi që jemi të pa dobishëm, γιατί χρωστούν να κάνουμε αυτό το οποίο είναι ο λόγος του Κυρίου. sepse kemi për detyrë që të bëjmë atë që vetë fjala këndistot. Μα ρωτήσει ο λόγος Κύριος, για ποιο λόγο ας πούμε δεν σταθήκαμε καθώς θα έπρεπε να στην Εκκλησία του Χριστού. Sot i do të na pyesi vëllezër, për çfarë arsye nuk qëndruam ashtu siç duhet në kishën e Krishtit. Prandaj tek zbulesa Gjoni thotë 7 εκκλησίες. në 7 kishat. Στις 5 λέει να μετανοήσεις. Në 5 nga këto thotë që të pendohen. Μια εκκλησία του Σμυρνών, μια διακόμενη εκκλησία, Kisha e Zmirnit që një kishë që dëboheshe, την οποία την ενισχύει ο Κύριος. të cilën Zoti vetë i jep kurajoj. Η εκκλησία της Φιλαδελφίας, Edhe kishën e Filadelfisë, η οποία φύλαξε το λόγο του Θεού και δεν αρνήθηκε το όνομα του Κύριου. e cila ruajti fjalën e Zotit dhe nuk e përdorsi emrin e tij. Αυτή η εκκλησία είναι το πρότυπό μας, αδελφοί. Kjo kishë është ajo kishë të cilës duam ne t'i ngjajmë vëllezër. Δεν έχει μεγάλη δύναμη, Nuk ka ndonjë forcë të veçantë. είναι ο Κύριος, αδελφοί. Forcën e jep Zoti vëllezër. Αλλά φύλαξε το λόγο και δεν αρνήθηκε το όνομα του. Por ti e ruajte fjalën e Perëndisë dhe nuk e mohove emrin e tij. Αυτό κοιτάει ο Κύριος. Këtë shikon Zoti vëllezër. Γι' αυτό θα σε κράξει λίγο την ώρα του πειρασμού, θα έρθει πάνω σε όλη την κουκούλα και θα δοκιμάσει τους κατοικούντας από τις γης. Prandaj dhe unë do të ruaj ditën e sprovës, që do të vijë ditën në të gjithë botën. Βλέπουμε ότι ο Αντίχριστος είναι πρώτο πληρώνομενο. Shikojmë vëllezër që Antikrishti është afër derës. Μυστήριο της ατομίας είναι η ενεργία, λέει. Misteri i pallësisë e shikojmë që të veprojë. Να σου εκπληθεί εκ μέσω χωρίων τώρα. Μέχρι να φύγει αυτός ο πολυτονοποδής να πάρει. Derisa të largohet ajo e cila e pengon të vijë. Σου εμποδίζουν να δείξουν να εμφανιστεί. Dhe kisha e Krishtit është ajo që e pengon Antikrishtin që të vijë, të Θα duket. φύγει η εκκλησία και μετά θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Kur të iki kisha, Antikrishti do të duket. Πρέπει να είμαστε νεπαγοί της εκκλησίας. Neve duhet edhe duam që të jemi në rëndimin e Τα Krishtit. οποία θα ζήσουν οι άνθρωποι και θα ζήσουν τον Αντίχριστο. Që të mos përjetojmë sa do të përjetojnë njerëzit të cilët do të jetojnë mbasi ikjes së kishës. Όλα πλέον είναι τόσο φανερά για τον ακόμωτο Χριστού. Janë kaq të dukshme vëllezër gjërat që shikojmë gjërat e Antikrishtit, Και εμείς με την ημέρα που ασχολούμαστε περισσότερο στο γη. edhe ne shikojmë edhe duam nga dita në ditë të jemi aq më afër, shumë më afër Krishtit. Το σπίτι του Κυρίου είναι ένα. Shtëpia e Zotit është një. Και πρέπει να βλέπουμε όπως θα βλέπει ο Χριστός μας. Edhe duam të shikojmë siç na shikonte Krishti Μια ne. εκκλησία είναι στην Ελλάδα, Një kishë është në Greqi, στην Αλβανία, një në Shqipëri, një στην Αγγλία, στην Αμερική. në Angli, në Amerikë. Εφόσον μένουμε στο λόγο του Θεού, Përderisa që ndrojmë në fjalën e Zotit, μια εκκλησία. ne jemi një kishë Το προσέχουμε πάνω από όλα. edhe kemi kujdes lavdi Αλλά Zotit. γνείτε λοιπόν, Për jemi zgjuar, pra, πότε είναι και πότε έρχεται ο Κύριος. sepse nuk e dini kur Zoti do të vijë. Ο Κύριος της οικίας, Zoti i shtëpisë, το μεσομήνιο, την Εσπέραν, në mbrëmja në mesnatë, ή όταν φωνάξει ο Λέκτορ το πρωί, kur këndon gjelja në mëngjes, οπότε ήρθαν ξέρουν σας έμεινε κοιμωμένους. që ai duke u kthyer papritmas të mos ju gjejë në gjumë. Ο Κύριος της Εκκλησίας είναι αυτός, Zoti i kishës është ai, ο Ιησούς Χριστός. Jezus Krishti. Εμείς είμαστε δούλοι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ne jemi shërbëtorë vëllezër, mos harrojmë këtë. Πρέπει να είμαστε αγρυπνοί, Duhet të rrimë zgjuar, τίποτε ήρθαν να μας βρει κοιμωμένους.
se mos vije na gjen duke fjetur. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, αδερφοί. Sa të kujdesshëm duhet jemi vëllezër. Για να είμαστε προσεκτικοί πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Që të jemi të kujdesshëm duhet jemi të përullur. Η περηφάνεια δεν είναι τους ανθρώπους του Θεού. Sepse mendjemadhësia nuk i përket njerëzve të përndis. Όπως είπα και οι αδερφοί, Na mëson Zoti përullësinë, si thanë edhe vëllezër. μάθετε αυτονόητη με πράξη και αυτονόητη με την ανάβαση. Zoti thotë që mësoni nga mua që jam i përullur në zemër. Και όσο περνάει ο καιρός, E sa kalon koha, και μαθαίνουμε το λόγο του Κυρίου, e mësojmë fjalën e Perëndis, όσο πρέπει να ταπεινωνόμαστε. aq më shumë duhet të përulemi. Θέλουμε να δούμε τον Κύριο. Sepse duam të shikojmë Zotin, Θέλουμε να δούμε το πρόσωπο του sepse Κυρίου. duam të shikojmë fytyrën e Zotit. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός. Do të bëjmë atë që thot Zoti. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω, αγρυπνείτε. Dhe tani këtë që po ju them juve, u them të gjithëve, rini zgjuar. Στο αρχικό φρόνημα πρέπει να εκλείψει ιερός. Qëndrimet mishore duhet të ikin të gjitha vëllezër. Δεν είμαστε χρεώστες της άκρας να φρονούμε τους έργους. Ne nuk i përkasim mishit që të mbajmë gjërat e mishit. Είμαστε χρεώστες στον Κύριο που τους άνοιξε τη ζωή μας. Ne ja kemi ua Zotit i cili na dha vetjetën e tij. Είμαστε με τη σοφία του Θεού, αδερφοί, τη σοφία του κόσμου. Ne ecim me diturinë që Zoti na dha vëllezër, jo me diturinë e botës. Apostol Pavlu λέει ότι ο Ιάκωβος λέει ότι υπάρχει φθόνος και φιλονικία. Jakobi thot atje ku ka ftonos, smir edhe grindje, Εκεί καταστασία και πάνω από το πράγμα. atje ka çdo lloj parregullësie. Αυτή η σοφία δεν είναι άλλο θα καταλάβουσα, Kjo është një dituri që zbret nga lart, αλλά είναι επίγειος του ζώδης δαιμονιώδης. por kjo nuk zbret nga lart, por është tokstore, stazore, djallëzore. Υπάρχει φθόνος και φιλονικία και καταστασία και πάνω από το πράγμα. Ku ka rëmuj edhe tohas. Πώς την πιστεύετε, όπου υπάρχει φθόν? Φθόνος και φιλονικία, Ku ka rëmuj edhe grindje, και καταστασία edhe ka paregullësi, και πάνω από το πράγμα. edhe çdo gjë të panevojshme tjetër. Η άνωθη σοφία πώς είναι? Ποια είναι η άνωθη σοφία? Kjo dituria nga lart kush është? Καθαρά, E pastër, ειρηνική, e paqtë, επίοικης, e dur, ευτυχής, πίθη, e bindur, të ευτυχής. e bindshme. Το γεγονός το όνομα του Κυρίου μας ευχαριστούμε τον Θεό. Bekuar qoftë emri i Perëndis. Καθαρά, ειρηνική, ευτυχής. Është e paqtë, është e bindur. Η ειρήνη λέει, η ειρήνη λέει, σπείρεται υπό την σπείρεται η ειρήνη του ειρηνοποιούς. Η δικαιοσύνη του Θεού σπείρεται η ειρήνη του ειρηνοποιούς. Drejtësia e Perëndisë mbyllet në paqësi. Υπάρχουν τις ειρήνες ο Κύριος αδερφοί. Ai i paqes, princi i paqes është Zoti vëllezër. Αυτός είναι ο Χριστός μας και η σοφία του Θεού. Ky është Krishti tonë edhe dituria e Krishtit. Όλος τους πάμε να δούμε σοφία μεταξύ των Ειρήνων. Pa apostulli Paul thot flasim gjëra diturie ndërmjet shenjtorëve. Πρέπει στα φρένα λείπει η συνταρχία μας. Kemi frena të përkryera edhe jemi të vegjël në keqësi. Μακάρι είμαστε και βρήκαμε σοφία και αποκτήσαμε σύνδεση. Jemi lumë vëllezër që gjetëm dituri edhe u ndërtuam në dituri. Βρήκαμε τη σοφία του Θεού, τον Χριστό, τον Λόγο του Κυρίου. Gjetëm diturinë e Krishtit, vetë fjalën e tij. Μας έκανε ο Θεός συνετούς. E na bëri Zoti të ditur. Άρα λοιπόν πρέπει να σέβουμε τη ζωή μας με χάρη μας. Atëherë vëllezër duhet të kemi jetën kujdes me erën e Krishtit, çdo gjë mund të bëjmë kur kemi Krishtin përpara. Sepse pa Krishtin nuk bëjmë dot asgjë. Θέλουμε να ζήσουμε, Ne duam të jetojmë, να ακούμε τη φωνή του Κυρίου të bindemi zërit të Zotit. και θα συγχωρούμε τους αδελφούς μας, Edhe do falim vëllezërit, θα αγαπάμε τους αδελφούς μας, do duam vëllezërit, θα προσευχόμαστε για τους αδελφούς do μας lutemi për και vëllezërit, είμαστε όλοι ενωμένοι. edhe të jemi të gjithë në unitet. Αυτός είναι ο σκοπός της επισκεψεώς μας με χάρη μας. Ky është edhe ajo që ne sot këto ditë ju vizituam, Να είσαι ενωμένοι και αγαπημένοι. që të shikojmë edhe të shikojmë vëllezër të dashur edhe në bashkësi, në unitet. Με χαρά γιατί δούμε το πνεύμα του Άγιου Μερίγη. Edhe të ikim me gëzim sepse shikojmë
veprën e frymës së shenjtë e cila vepron, punon. Πιστεύω ότι μας αξίζει και να έρθουν σύντομα, Edhe besoj se Zoti do na bëj prapë të denjë që të vijmë më së shpejti. να δούμε καλύτερα αποτελέσματα. Në të shikojmë përfundime akoma dhe më të mira. Η ψυχή μας. Zoti jeton edhe shpirti ton jeton. Θα γίνουν πάρα Amin. πολλά σε απογεινή. U gëzuam shumë edhe t'ju japi hir edhe paqe. Αμήν. Αμήν. Amin.